Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkomoko, imva n'imvano y'icyateye intambara y'isi ya kabiri gutangira. Ese ko abantu bari bamaze kubona ububi bw'intambara y'isi ya mbere, kuki bahisemo kongera gutangiza indi ntambara? Ibi byose nibyo tugiye gusobanukirwa mu buryo bwimbitse akantu ku kandi, niyo mpamvu nkusaba yuko twabana kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Ikaze nk'ibisanzwe, nyuma y'uko intambara ya mbere y'isi yari imaze kurangira mu 1919, ubwo ubukungu bwari bwaragiye hasi, abaturage bari mu bukene bukabije, bakiri kugerageza gushaka uburyo bwo kwiyubaka, nibwo bagiye babona intambara y'isi ya kabiri ibaguyeho, kandi ibyo byabaye mu gihe Ubudage bwari bumaze gusinya amasezerano yo guhagarika intambara nyuma yo gutsindwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bambari bayo bari bafatanyije. Iyi ntambara kugira ngo ibe byatewe n'impamvu nyinshi, gusa iz'ingenzi harimo ko nyuma y'uko Ubudage babusinyishije amasezerano y'i Versailles, akaba yaravugaga ko Ubudage butegetswe kwishyura amafaranga menshi cyane y'ibintu byasenywe, bakanayambura ingabo nyinshi, ndetse aya masezerano yaje kubasiga mu bukene n'agahinda gakabije cyane. Ibi byateye igihugu cy'Ubudage kugira uburakari bwinshi, agahinda n'ubushake bwo kwihorera. Indi mpamvu harimo kuzamuka kwa Adolf Hitler n'ubutegetsi bw'igitugu. Hitler yabikoresheje asezeranya Abadage ko azabagarurira icyubahiro ndetse ko azubaka igihugu gikomeye, gusa kijyaho yatangiye kuyoboza ubutegetsi bw'igitugu, ari nabwo yaje gukorera jenoside Abayahudi biturutse ku rwango yari abafitiye, ndetse atangira no kwagura igihugu akoresheje intambara. Ibi nibyo byaje guteza impagarara mu Burayi, gusa ntabwo ari Hitler wenyine wari umunyagitugu, hari n'inshuti ye nayo yari umunyagitugu witwaga Benito Mussolini, nayo wakoresheje aya mayeri yo gusezeranya abaturage ko igihugu azakigira neza, akacyubaka bikomeye cyane. Gusa uyu Mussolini we yayoboraga igihugu cy'Ubutaliyani. Indi mpamvu nyamukuru yateye intambara y'isi kuba ni ihungabana ry'ubukungu cyangwa Great Depression yabaye mu 1929. Muri iki gihe isi yose yari yarahuye n'ubukene bukabije, abantu benshi barabuze akazi nta mirimo yo gukora bafite. Ibi byatumye abaturage bashaka ko hajyaho abayobozi bakomeye, kuko bumvaga ari bo bazazana ibisubizo ku bibazo bari bafite, mu gihe ibihugu bye byatangiye gutekereza ko intambara ariyo yazazana ibisubizo. Indi mpamvu yateye intambara y'isi ya kabiri gutangira ni ugucika intege k'umuryango w'amahanga ari wo League of Nations. Uyu muryango ubundi wari ugamije kurinda amahoro, ariko ntiwashoboye guhagarika ibihugu byari bitangiye kwigarurira no gutera ibindi. Aho twavuga nk'igihugu cy'Ubuyapani cyateye Ubushinwa, mu gihe Ubutaliyani bwo bwateye Ethiopia. Gusa ibi byose byarangiye nta gihano gikomeye ibi bihugu bihawe. Indi mpamvu iri mu zateye intambara y'isi ya kabiri kuba ni politiki yo kwirengagiza, aho ibihugu bikomeye nk'Ubufaransa n'Ubwongereza byarebereraga Hitler akomeje kwigarurira ibindi bihugu, ariko ntibyamuhagarika hakiri kare, kuko byari byizeye ko azagera agahagarara, mu gihe Hitler we aribyo byamuhaye imbaraga zo gukomeza. Indi mpamvu ni ukwagura ubutegetsi kw'ibihugu, kubera ko ibihugu byinshi birimo Ubudage, Ubutaliyani ndetse n'Ubuyapani byashakaga kwigarurira ubutaka bunini, ndetse no kwigarurira ubukungu ndetse n'ubutunzi bwinshi. Nibwo Ubutaliyani bwaje gutera Abyssinia mu 1935, naho Ubuyapani butera Manchuria mu 1931, mu gihe Ubudage bwo bwateye Autriche gushaka no gufata Czechoslovakia. Gusa impamvu nyamukuru yahise ituma intambara ya kabiri y'isi itangira ku mugaragaro ni igikorwa Ubudage bwakoze ku itariki ya mbere Nzeri 1939, ubwo Ubudage bwateraga Poland, bituma Ubwongereza n'Ubufaransa bahita batangaza intambara, aribwo intambara y'isi ya kabiri yatangiye ku mugaragaro. Ibihugu byari byigabanyijemo amatsinda abiri nk'uko byari bihanganye. Hari igice cya mbere cyitwaga Allied Powers, cyari kirimo Amerika, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, hakaza na Axis Powers, cyo akaba cyari igice kirimo Ubudage, Ubutaliyani ndetse n'Ubuyapani. Gusa mbere y'uko Ubudage butera Poland, bwari bwarabanje kugirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ku itariki ya 23 Kanama 1939, ubwo basinyanaga amasezerano y'ubwumvikane bw'ukuntu batera igihugu cya Poland bakakigabana.
nibwo ku itariki ya 17 Nzeri mu mwaka w'1939 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaje kwataka Poland ziturutse mu burasirazuba, bituma igihugu gihatirwa kumanika amaboko ku itariki ya 27 mu kwezi kwa 9. Gusa ingabo z'Ubudage ubwo zinjiraga muri Poland nizo zatumye ubutegetsi bwa Poland bujya mu buhungiro, maze ingabo zihita zimanika amaboko. Gusa Ubudage bwari bufite taktike zihambaye cyangwa uburyo bwitwa Blitzkrieg, akaba bwari uburyo bwo gutera igihugu bakagifata vuba mu kanya gato batiriwe batinda mu ntambara ndende. Ibi babikoreshaga intwaro zihambaye harimo tanks, indege n'abasirikare. Ibi byabafashije kugenda batsinda vuba cyane ibihugu byinshi. Bimwe muri ibyo bihugu batsinze bakoresheje iyi taktike cyangwa ubu buryo bwitwa Blitzkrieg harimo Poland mu 1939, Denmark mu 1940, Norvège mu 1940, Ububiligi mu 1940, Ubuholandi mu 1940, Ubugereki mu 1941, Yugoslavia mu 1941, Luxembourg mu 1940 ndetse n'ibindi byinshi cyane. Gusa ubwo bageraga mu gihugu cy'Ubufaransa bagifashe mu gihe kingana n'ibyumweru bitandatu, byatumye Abafaransa bamanika amaboko bemera ko batsinzwe ku itariki ya 22 Kamena 1940. Ingabo z'Abadage binjiye mu Bufaransa bafata umujyi wa Paris, abari bo batangira kuwugenzura, bituma Ubwongereza busigara mu ntambara iri bwonyine buri kurwana. Nibwo Ubudage bwaje gutegura operasiyo yitwa Sea Lion yo gutera Ubwongereza banyuze ku butaka. Gusa mbere yaho babanje kubona ko kugira ngo iyo operasiyo icemo bazabanza kwigarurira ikirere cy'Ubwongereza, ariko byaje kurangira bitewe n'indege zidasanzwe, radari n'ikoranabuhanga rirenze Ubwongereza bwari bufite, byararangiye igisirikare cyo mu kirere cyitwa RAF kibarwanyije, birangira Ubudage butsinzwe, akaba aribwo bwa mbere Hitler yari atsinzwe mu mateka ye. Iyi ntambara ya Battle of England yabaye ahagana ku itariki ya 10 Nyakanga mu 1940, aribwo yatangiye iza kurangira ku itariki 31 Ukwakira 1940. Mbere y'uko Abadage batsindwa, bari bamaze kugaba igitero gikomeye cyo guturikiriza ibisasu mu mujyi wa London no mu yindi mijyi yo mu Bwongereza. Impamvu zabiteye nuko bumvaga ko nibaturitsa imijyi biratuma abaturage bashyira igitutu kuri leta ikemera kumanika amaboko, ibyo bigatuma Abadage bafata igihugu cy'Ubwongereza mu buryo bworoshye. Ikindi, bashakaga guturitsa imijyi kugira ngo Ubwongereza bubure ubushobozi bwo gukora no gutunganya intwaro byo kurwana uru rugamba, kuko aho baturikirije hari harimo inganda, imyaro ndetse n'ibindi. Ikindi nuko bumvaga ko nibaturitsa biraca intege ubwirinzi bw'Abongereza, noneho bakabona uburyo operasiyo ya Sea Lion bayikora bitonze. Indi mpamvu nuko bashakaga guturitsa no kurimbura ibikorwa remezo nka gari ya moshi, ibiraro n'ubuvumo kugira ngo ubwikorezi buze kugorana. Uko guturitsa byahereye mu kwa 9 1940 kugeza mu kwa 5 1941, ariko bisiga biteje igihombo kinini nko kubura ubuzima bwa benshi ndetse n'ihanuka ry'ubukungu. Gusa abantu benshi bibaza impamvu Hitler yashakaga kugirana ubwumvikane n'Ubwongereza, ariko impamvu zari uko yashakaga gutera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, kuko niyo yari intego ye nyamukuru. Ubwo rero akabona nagomeza kurwana n'Ubwongereza akanarwana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bizamugora cyane. Ibi nibyo byatumye ashaka kumvikana n'Ubwongereza. Indi mpamvu nuko Hitler yabonaga Abongereza nk'abantu bafite inkomoko imwe n'Abadage, agashaka ko baba inshuti aho kuba abanzi. Ikindi, yashakaga ko Ubudage bukomeza kugenga Uburayi bwose, maze Ubwongereza bugakomeza gutegeka aho bwakolonije hose. Indi mpamvu nuko Hitler yatekerezaga ko nyuma yo gutsinda Ubufaransa bizatuma Ubwongereza bwemera kugirana ibiganiro by'amahoro. Gusa Winston Churchill wari Premier Ministre w'Ubwongereza yanze kuganira na Hitler. Hakaza n'intambara yo mu kirere twavuze, nayo ntabwo yari igamije gusa gutsinda Ubwongereza, ahubwo yari kugira ngo bemere ibiganiro by'amahoro. Mu mwaka w'1941 ku itariki ya 7 Ukuboza nibwo igihugu cy'Ubuyapani cyinjiye mu ntambara byeruye, biturutse ku gikorwa cy'ubushotoranyi bwakoreye Amerika ubwo bagabaga igitero simusiga kizwi nka Pearl Harbor Attacks. Mbere na mbere iki gitero cyabereye ku kirwa cya Oahu,
akaba ari muri Hawaii muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho Pearl Harbor akaba cyari icyiciro gikomeye cy'ingabo zarwaniraga ku mazi za Amerika ibizwi nka Navy Base. Nibwo Ubuyapani bwateguye kwataka Amerika mu gitero cyari cyarateguwe na Admiral Isoroku Yamamoto, akaba yari umugaba mukuru w'ingabo zarwaniraga ku mazi z'Ubuyapani, maze kiyoborwa na Mitsuo Fuchida, akaba yari umupilote w'indege z'intambara. Gusa mbere y'uko tureba uko cyagenze, reka turebe impamvu Ubuyapani bwatatse Amerika. Zimwe mu mpamvu harimo ko Amerika yari yarafatiye ibihano Ubuyapani ku buryo butashoboraga kubona peteroli, ibyuma n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Gusa ibi bihano Amerika yari yarabifatiye Ubuyapani kubera ko bwari bwaratatse Ubushinwa n'ibindi bihugu byo muri Aziya bushaka gufata no kugira ahantu hanini bakanagira ijambo rikomeye muri Aziya. Iyi akaba nayo iri mu mpamvu zateye Ubuyapani kwataka Amerika, kuko bwabonaga butazashobora kwigarurira ibindi bihugu mu gihe Amerika bari bakibona nk'inzitizi zo kugera kuri uwo mugambi. Ikindi ni uko Ubuyapani bwashakaga gusenya imbaraga n'ubushobozi bwose bw'igisirikare cya Amerika nk'uburyo bwihuse kugira ngo Amerika itazabasha guhita yinjira mu ntambara. Iki gitero cyabaye mu byiciro bibiri, aho indege zirenga 350 arizo zakoreshejwe muri iki gitero cyose. Ubuyapani bwohereje amato manini atwara indege hafi y'inyanja y'agace ka Hawaii mu ibanga rikomeye, gusa ayo mato yari ari kure cyane ku buryo Amerika itashoboraga kuyabona. Ubuyapani nibwo bwohereje indege zigenda zinaga ibisasu zikabitera ku mato no ku bigo bya gisirikare, maze bakanohereza torpedoes cyangwa ibisasu bigendera mu mazi bikajya guturitsa amato, ndetse bakanohereza indege zirasa kugira ngo zigende zirase indege n'abasirikare ba Amerika. Ibi byose babikoreye icyarimwe, biri mu bintu byaguye Amerika guhagarika iki gitero. Iki gitero cyose kandi cyabaye hakiri mu gitondo cya kare, kiba mu byiciro bibiri, aho icyiciro cya mbere cyasenye byinshi harimo amato, indege n'ibindi bikoresho, mu gihe icyiciro cya kabiri cyasenye byari bisigaye, ari nacyo cyatumye Amerika itahita ibasha kwisuganya vuba. Gusa zimwe mu mpamvu zatumye iki gitero kigenda neza harimo gutungura Amerika, kuko niyo yari yiteguye na gato, hakaza kuba baragikoze ari mu gitondo cya kare aho abasirikare benshi bari bakiryamye, hakaza gukoresha uburyo bwinshi icyarimwe barasa Amerika, harimo gutera bombe, torpedoes ndetse n'amasasu, ndetse hakaza no kuba barahisemo ahantu h'ingenzi ho kwataka kuko niho hari ingabo zose z'ingenzi. Gusa nubwo byiswe ko batsinze, hari ikosa rikomeye bakoze nko kuba batarasenye amato atwara indege ya Amerika yose no kuba batarasenye ububiko bwa peteroli. Ibi byatumye Amerika ishobora kwisuganya vuba igasubira ku rugamba. Ibi byateje Amerika igihombo gikomeye cyane, harimo ko abasirikare n'abasivile barenga 2400 bapfuye, naho abarenga 1000 barakomereka bikomeye cyane. Mu gihe amato arenga 20 yangiritse bikomeye cyane, andi arasenyuka, ndetse ibigo bya gisirikare byinshi byarangiritse ku buryo bukomeye. Amwe mu mato yangiritse bikomeye harimo USS Arizona, USS Oklahoma, USS West Virginia, USS Nevada, USS California, USS Shaw, USS Cassin ndetse na USS Downs. Hakaza n'indege zihambaye zigera ku 188 zarimbutse, mu gihe izigera ku 159 zangiritse bikomeye. Nyuma y'iki gitero ku itariki ya 8 Ukuboza 1941, Perezida Franklin D. Roosevelt yaraje atangaza ko Amerika igiye kwinjira mu ntambara. Nyuma yaho Ubudage bwaje gutera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ku itariki 22 Kamena 1941, ubwo Ubudage bwateguraga operasiyo yitwa Barbarossa yo kwataka Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Iyi yaje kuba intambara ikomeye, gusa kubera ubukonje bukabije Abadage bahuye nabwo byaje gutuma batsindwa. Nyuma yaho baje kongera guhurira mu rugamba rwa Stalingrad, birangira Ubudage naho butsinzwe, abasirikare benshi barapfa kuko yari intambara mbi cyane. Ikindi nuko iyi ntambara y'isi iri kuba ari nabwo Hitler yari yaratangije jenoside ku Bayahudi, aho abarenga 6,000,000 bishwe urubozo, bakaba bari bafungiye muri concentration camps, akaba ari inkambi yari yarubatse yabafungiragamo.
Ku itariki ya 6 Kamena 1944 nibwo habaye igikorwa cyiswe D-Day, akaba yari umunsi ingabo z'ibihugu byishyize hamwe zatangije ibitero bikomeye byo kwinjira mu Burayi bagakuraho ubutegetsi bw'abanazi bakanabohoza Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu. Izi ngabo zari ziturutse muri Canada, Amerika n'Ubwongereza, nibwo zaje kwinjira mu Bufaransa zinjiriye ku nkombe za Normandy Beaches. Allies bamaze igihe kinini bategura iki gikorwa mu ibanga rikomeye cyane, nibwo mu gitondo cya kare haje indege zitangira guta abasirikare ndetse n'amato arenga ibihumbi nayo yazanye abandi basirikare ku nkombe. Bose hamwe bari 156 binjiriye ku nkombe uwo munsi. Ku nkombe za Normandy ahitwa Omaha Beach niho habereye imirwano ikomeye cyane, gusa Abadage bari bahafite ibirindiro bikomeye, bityo abasirikare benshi ba Allies barapfuye, abandi barakomereka cyane. Gusa byaje kurangira batsinze, bahita babohoza Ubufaransa. Ibi byaje gutuma Ubudage butangira gutsindwa buhoro buhoro. Nyuma yaho nibwo hagati y'1944 n'1945 Allied Powers baje gutangira guturitsa ibikorwa remezo byo mu Budage, ububiko bw'amavuta ndetse n'inganda. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete abasirikare babo bari batangiye kwinjira mu Budage mu murwa mukuru wa Berlin, naho Allied Forces nabo binjiye ku zindi mpande. Ibyo byatumye Hitler abona ko nta hantu ho gucikira hahari, aribwo yaje kwiyahura ku itariki 30 Mata 1945 ubwo yari yihishe mu buvumo bwa Feuerbach. Abasirikare b'Abadage bamanitse amaboko ku itariki ya 7 Gicurasi 1945 ubwo bafatwaga na Allied Force, mu gihe abandi bari basigaye bafashwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ku itariki ya 9 Gicurasi 1945. Aribyo byatumye intambara yo mu Burayi itirangira. Ku rundi ruhande Ubuyapani bwo bwakomeje kurwana, gusa Amerika iza gukora igikorwa na n'uyu munsi cy'amateka ubwo boherezaga bombe atomike cyangwa ibisasu kirimbuzi mu duce twa Nagasaki na Hiroshima, bigatuma abantu benshi bahita bapfa, abandi baje gupfa bishwe na radiations z'igisasu. Uku niko Ubuyapani bwatsinzwe, akaba ari ryo ryari iherezo ry'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibi bitera Amerika yagabye ku Buyapani byabaye hagati y'itariki ya 6 Kanama 1945 n'itariki ya 9 Kanama 1945. Ku itariki ya mbere nibwo haje indege ya B-229 bomba yitwa Enola Gray, irekura igisasu cyitwa Little Boy cyica abantu bagera ku 78,000 kugera ku 140,000. Hashize iminsi 3 nibwo bohereje ikindi gisasu cyitwa Fatman, cyo cyisha abagera ku 40,000 kugeza ku 80,000. Ibi byatumye umuyobozi w'Ubuyapani atangaza ko amanitse amaboko ku itariki ya 15 Kanama 1945, maze asinya ibipapuro by'uko yemeye ko yatsinzwe ku itariki ya 2 Nzeri 1945. Iyi niyo mpamvu nyamukuru yatumye intambara y'isi ya kabiri igera ku musozo ikarangira. Gusa iyi ntambara nubwo yabaye, hari zimwe mu ngaruka yasize, harimo ko abarenga miliyoni 70 bapfuye, imijyi myinshi irasenyuka, hakaza ko nyuma yaho aribwo umuryango w'abibumbye wahise ushingwa, ndetse nyuma yaho nibwo hahise hatangira intambara y'ubutita hagati ya Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Bamwe mu bayobozi bakomeye barwanye muri iyi ntambara harimo Winston Churchill, akaba yari Premier Ministre w'Ubwongereza, akaza Franklin D. Roosevelt, akaba yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Joseph Stalin wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nubwo intambara y'isi yari irangiye, ibi byatumye Amerika itiba igihangaje, maze ubukungu bwayo burazamuka cyane. Mu gihe Uburayi bwo bwari bwarasenyutse bikomeye, aho imijyi myinshi yari yarangiritse ndetse n'ubukungu bwari bwaraguye ku kigero cyo hejuru. Nshimiye abantu mwese mwafashe umwanya wanyu tukabana kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa ko ikintu nyamukuru mwakora kugira ngo musapotinge ni ugukora subscribe, ukanda like, mugasharinga, mukanatanga ibitekerezo byanyu muri comment uko mubyumva icyo twahinduraho. Naho ubutaha, Imana ibarinde.